not today. Then why make your promises? A love declared the days to come is as good as none. Ich kwaphakama amathonga la kuthiwa nanku umbuzo ngike ngithandazela ukuthi at least izoqhamuka iplane ngibone ngathi sekuyalunga kuvele kube worse. If not now then when saba wena uphila impilo engenasona stress but ngithatha ubheka istress esamsana no cash. If not now then when Yoze kube nini kanti nami ngifinyelele khona ngemndeni eminingi nami and kumele ngilwele bona kumele ngikhethe bona iphupho kumele ngifeze lona ngiyazi abanye bangithanda ngiyinebe thona yoze kube nini ngempela yoze kube nini usizi libhizi lingihlasela yoze ngifunde nini ukuyimela yophela nini ukuba indoda lehle lithi please ngiyacela mangagona kulonyaka shuthi ngeke kuphinde kwenzeke sekukaningi ngiphupha into eyodwa kulonyaka kayifezeke lo wasebenzisa umuthi wathi izinto kayibhedeke nenhliziyo ezibophile nenhlanhla evaliwe ayidedelwe wenkulunkulu njoba siphila kungumusa wakho wathi ukubekezela kuletha ukukhanya njengokusho kwakho uthi asihloniphe singafakaza amango makhelwane wakho ngazi yose kube nini ngishizila ngomculo wami ngike ngithandazela ukuthi at least izoqhamuka iplane ngibone ngathi sekuyalunga kuvele kube worse. If not now then when saba wena uphila impilo engenasona stress but ngithatha ubheka istress esamsana no cash. If not now then when mhlawumbe ngizongizwa ingakho ngikhala emathuneni bodwa abaningisiza sengizizwe ngathi ngisahluleki ngiyafisa nami ukutanta njengegwinya emafutheni mangasibeka isinkwa manje ngiyosibeka nini etafuleni angilale ebusuku uhleli ngibhizi ngibhala umculo nginikela ngakho konke nkosi yami ngisanomfutho ngithandazela bonke nabangivalela amaphupho bangibone nginamaphawa njalo mabebona isibuko ngisebenza kanzima ngilala ngidla amagwini mangivela phakathi kwabantu kumele ngihleke noma ngizima kanti kuyoze kulunge nini ngapha ziyakhula izitha ngizama ukufihla usizi lami ingakho ngibona njalo ngijima kodwa ngiyabonga somandla ngongenza something baningi abafisa ukuba yimina njoba ngiyi-artist sekusela ukuthi ungiphendule nkosi yami angazi ngasikhathini ngiphendule nkosi yami ngiyacela ngijabulise nophathini ngike ngithandazela ukuthi at least izoqhamuka iplane ngibone ngathi sekuyalunga kuvele kube worse. If not now then when saba wena uphila impilo engenasona stress but ngithatha ubheka istress esamsana no cash. If not now then when if not now then when